انجام ایریشن دولت ترکیه گله جاران دبستان هاتن گرفتن و خونده کاج دبستان قطبون نه رغم ایوا شرط و مرجی کو انترا درباستن خونده کاری ما بردامی خواندن آخوا کردن و انجام میکنه ام دبینن انجام وکد و خبات کو هاتین داین عالی ما مستعین ما عالی خونده کاری ما وانه نه هزار خونده کاری ما است سر بازار قام شو 18000 خونده کاری ما ایرو برنامه خود گرن و انجام ورزا یکمین بۆنەیە بەلافکردنا کارنامەی وەرزێ یەکەم ئەم هەموو شاگرتێ خوا پیرۆز دکن ئەم سەرکەوتنش هەموو شاگرتێ خۆر دخوازن براستی کارنامەیەمە دەرەنگمان ji ber êrîşên dewleta Tirk ser Rojava dibistan demekî hatine girtin çapxane hata êrîşkirin yanî karname jî zû nehatin belavkirin dibistana ji ber vê yekê karnameyme derengman. Brasî dema êrîş çêdibûn dibistan hata vekirin yanî hazîrbûna şagirtan kêm bûn ji ber metirsiyê malbata zarokê xwe nedişiyandin zarok bi xwe ditirsihan dengekî dihat ji refa baz dan got êrîş li me dikeve li vê de brasî bandor xwendinê kir mamosta ew qasî yanî mamosta ew qasî xwestin û xwendinê vegerênin û alîkariyê şagirtan re bikin lê ew tirs maye dilê şagirtan de heta roja me îro.